hakuosha nao nindi wanta wa mwiwuru ni wahamaseki wejima anawunyinki dichi yenu mwakerishi atumbanji munyunza yejima mwakayijimiki mwijina da tata ni da mwana ni da spiritu wajira mwakayitanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu ti yenu aminidi nenu mafuku ejima ni kwa kakomina nyaka amina kebihola kasunuke yenu mama the stranger ga amana dana kenan muntu watera kudana kena kangahi kulonda amoni wa mwindaini namdi china shiki namdi muna kuwera ina amnatonjo kina mwadi kuosha nenu kama na muntu amwana kenanga kangahi mulonga kudana kena dichu na cancel de netu chalo adini fukudu mkwela Yesu lero dinu mama chimwenza ne mwenza na itonga joka mwashinda mena hacheng chimuna ati nawa kumana ukwelera anye yes lero dinu mpinji phone ndikudi dino mpinji ya 10:55 mumuchima wenu ne mukumona ne ngani ndi mukwanshidi kumeswa nzambiri ndi hatoka ilanga kumana nasakiri Yesu enjina kwiranga hi na kufuira amfumi fuko dale nukushinda meno hadi nyi yoneno mpinjia 10:55 ishidi jenu jejima jakunyima jalelu jakumadiki Yesu neringa hi na jana kelinde enga mukutonga joka neno akai chinga neno hoshana kan enzambinga nakene ana mazo akuidimbisha bro mukanda wanza mtunatangi mudiri chapter 10 na verse 43 now Yesu amushimunanga nawo bwijina dindi antu eji makumkuherera akumona ko yana kena ishidi kutwana kena shidi kudi munka bwijina danyi bai mukudana kena chetu tuburi kudisama nacho inzambina ukenga mpu yeji maya wa mwinu yikari yambara yanyi ya Yesu mulonga dino azati mudimu we kana lumuru kimama kudana kena kudinza ambe na ntanga jami chenkanga wa mwinuko ilanga kumkwelera Yesu ne di wanfwiriri wansendere nyilonga yami yashidi dichiku kwa mwina mulona mkwelera yinyi Yesu na mushinda mene chakubula yena eunako ya mungehe chain 1 Yohana chapter 8 verse 36 now dichi dinu ne mwana ku ikasununa mukukasunuka chiko ameso akama na kuchanganya enga mukumona honsona mwirukine na kuchamba wani dichi dinu ne mwana ukuyikasununa mwana na kutena uhinyi mwana kanza Yesu Kristo kanza ne Yesu kukasununa mama lelo nao mukukasunuka chiko chakubula nikudaka mnene mulonga Yesu na kufuete de mulonga wewe jima wanka washiti kulonda ena kubalumu ne umuhandiri yena nyidimu yayiwahi kuleka ujila kuleka kutramba kushibuna nsangu yayiwahi ne chinenzi kwena ukwashaka bakana akatufuetela uchibaba bai ne nyidimu ndi yakachwingija mwibulu wani etwaka twingijila mudimu na zati yenyi yes ilanga nyidimu itwaza tanga ni ana twamwini dehi nzamoka tufuikila uchibaba chateka ni mwani kudikulwanyesha muipompero nao Mose nawa kwabo bekana beka mumukanda wa kalunga bazachire milimo ya ivulu na yetu tuzateno tukamumone kalunga murati nao inzentu mkwelere Yesu kudacha kumone nzame nao inzentu zati nyidimu yetu kudacha kumone inyi kuluha kosi muntu akenyera muiwulu kanyidimu yenduko amina ko ya muiwulu hamudimu nazati ye yes ilanga nyidimu ina kumuzati la chine zina kuosha ne nizo nzambi nzambi amwendo akamfuita chibaba mulonga kuzata mudimu chibaba na wa mwino adi chambu uliseni mwana pinjeni na shiki kasunuke ni mwana mwana nenu dini nene
Kasunuke. Ami era tumukuiranshidilero era tuina inebiri kumadiki ya onima era tumukuya rero ndukwishi nukumujihamu rero era kumadiki amina no tunamukuhera ngambe kwinye iranga kosekana nacha chuma chumerero na chiro iranga na no chwa mukuherera achira chuma ne mukusho mwevulo ukumujihamu kwenu unakuherera ne ami muronga nzambo Yesu china mukuherera Yesu nzambo angana kende kwini mujichu humu muronga na mukuherera Yesu rishu kwinye. Okay. Mune chachwai intishen chachwai man muntu na mkwereri mwanta Yesu watambula nga yuma nyumdiena spiritu wanzambe nengi de mudei uko balumuna necho sautekan ne wadinga chivumbi hukuleka uvumbi ne wadinga ikombi hukuleka ukombi ne wadimwa kuchamba hukuleka kuchamba tienu mwana muka Kristo ne ana mwamwini hidi kushimu na nao mukuhanda kwinda amaseka kabula kuvuru na chengo kuwanyi mulonga uchidi na kisemwa chanka chanshidi ilanga hera nerijeno jinshidi heno ina mwana kena de amwamwina dehi haka ya munge henako mulonga anuken udidene haku kudinyi kudinzambe ne muntu ana mukasi amaseki ilanga udidene haku dindi kuchota chanyilonga haku mukasa wanyi mulonga kudi haku kwena kumuhakwila nikudi inzambi neri kinini tuda kwanshi di chochimu mulonga ni mumenso kutala ho muntu wa mumbanda unacho shumutongo kera jatama kutala ho muntu we yara unavwali checho unacho shumutongo kera cha hishiduku shit dishine wa mkwela de Yesu ufwani hino unafumi na kutala muntu we yara na menso akumufwila uko ya mungena ndiko ya kudinzambi nga ura mtongo gene asuna kami nindi mulo muitongo joka twa tongo joka net tongo joka na no china mukuhwerera ona Yesu muya mungehena wana mulongati mulonga china chuma na chiri wana ila mukanda wanzambi nao neyo gutala muntu wa mumbanda na menso akumufwila uneride uvumbi era kanda kami nindi na mutongo joka hishit kwesekana nshimbi anzambi chinga uyimungehena ilanga uko ya mungehena wanyi mulonga wa Yesu wakufwetera de mulonga wewe niko inga mwevo tela inu man muntu muka Kristo hera mchinenzi hinatela kuinza ko namna kuinza na kuisha hako hinatela kuisha hako mulonga umu arema kudinyi dinzambi ilanga tena nei muntu kuinza kuitara dami na ufuko nindi ninona ni mutondo numweta ni afa nukufu amde muka Kristo ni fani kufa niko muyulo ndini kwa mungehena hera kwishi nena ko ya munjira kuwana mukwenzi na okiye kujaka shina kaji nimukwata nikumukwata nimweta nikumweta afa nikufa mulonga kufuira kuilanga hi kwa mwina ona kashina kaji niko ya mungehena niko ya kudinzambi heno na mkweli ya Kristo niko ya mungehena mulonga mulona jaimu na jaimu ona ajena akinye kuilanga hi moya nuko ya kudinzambi muna kumona hadi chambo tieno inako ya mwirumulo ngana mwamwino ona kibisha hawa tishen hinako ya mwirumulo ngana mwamwino ona kinye kusha hawa amnako ya mwirumulo ngana kina dehi hakumkwelera Yesu anakuchukana muna mwone shidi hata chikama basa manya anakutira kodi kudakulumbi chinatekana wamwini kosoka ujimbesha wamwina ujimbesha wanyi mulongana chamwini na luhi chidinei ona muntu mafwetera 50 million ne muku mukasuno nana mumbide kumadiki mubobola nukubobola nindi ene mwakafunda ukoti nenu mfundishe nenu malamu mulongana antukiderelo mwani Dichi Yesu wakufwetera de akulegi nindi mulone de chuma cha tamako hanyi twatanga nindi eji makuinza kudamu nindi nagahanga no umuko Yesu nerigi nindi twakabagana na shindi necho ni Paulo wasonekere nyikanda 13 mu Bible
Ilanga muda Roma chapter 7 nindi walina wakavakana na shidi. Mulo wadinga na mjimba wanka wa shidi. Ifuku didiko china kuinzai mwanta Yesu wakabalu muna njimba kulonda kekari ne mjimba windi wakubola shidi. Ila hano amaseki chuka bakana na shidi. Ila tienu chamu chidu. Nawo shanam kudantra yedi. Kudanadi dimbanga okuwelela nana akuwelela muwalala. Akwa Kristo ne anavulu muni atia kuwa na shidi ya huko. Nemkwanda kwe watia kuwa na shidi. Kuna kusena kuse. Dikushimula uchuma cha mweka na wani. Mulonga mka Kristo ne avulu muni. Inshidi ya kare yato wala kuyila. Ilane unachiride chinga kuikala kunenga. Kudu mka Kristo. Ilanga nabula okuwelela. Kuduwe na dia kudaya hao. Anenga wani. Kunenga kosi. Analumbuloki. Mwantesu nindi. Antweshi mana mkweleli yena. Na inku mwa nyaka hiyambaka nonga. Marimu makwao. Wa mwinu wa wana. Kwa kufuetela. Mlogu duna ufueteli. Una ufueteli hii. Kristu. Yes. Nzamina atikuwa na mulambu wa mwanindie. Yes. Bai na nechuko. Dicha kuile tutambulu wa mwinu windi. Echu kuminika kumkwele ranyi. Tumutambulu kikala chamu nche. Echu kumwana wa mwinu. Ilani echu kumukanda Yesu. Kuhanda kosimani. Chidi kumungia hena. Nichamina kuyole na ntanga jamnani. Mwaka mkwela mwantesu ifuku inyi. Bae mushinda mena china chuma chimweli kuchipompelu ku. Ninami neme na kudana kiena kaya dihi. Ila wa mwinu kosi. China tangiri mkanda wanzamini kuwana nawa. Kama na chiku kuwelela. Na dega dega kudana kiena na kushinda mena henohu. Mina kushinda mena hadi inyi. Hadi Kristo Yesu. Diwanfuili ilikuna. Dichine kumukala wenza wana kutonga jogane amnaka ya mwiru mlonga neme ni musisi era mumishi na kudana kena. Ilanga kunu unezena kwa na mukanda nawa oya azati kawai singa kumkwelera Yesu era unapompia aka 15 ku CCC wa mwinuko nini ko demo adinga na kutangisha ila wa mwinuko ila wenji na ufuku na ukenga wa mwinu dichini neno kuinza kwenu kuchitoko leko chipatela chinatweshi kuinga wa mwinu nemgu mkwelera Yesu chuma chalema una winyo mu muchima mulo chaino mbi satana odina gosha ko nchima nindi iyaka yishimi una pompushi muna wa mwinu kosi indi choka funtaka mwana ngakuda kwenu kaleshi ne amwana adina wa mwinu wanyi hero mnadinga na kwena kutima kumaha chechi hero mnadina ukomba muchipompelu yidi muyanza mnadina kuzata mukwaya mwembanga eyako rejire kudika mwana kanyanya na wa mwinu kosi Ayuna shike mama ya wanti chukupuna avali nyana evuri chochichi. Odi mana satana. Kulonda kuimikeyi ufunti kuyuma ya ikulu uburi kumona wa mwino mudi Kristo. Yes. Chumani nzamba kisuli mazwindi. Amen amwana. Amen. Kudana ngeko shaji dijeje. One every day. Tralenuma zukuma tunge jima tralenu o tralenu sangu yaku kenga kwa mwanta Yesu tralenu o tralenu o tralenu tralenu masukuma tunga ejima aeseki
wejima aese